Ya akari na nkirege mwenge uria utumagira muthitu kiri monto mwanya mwanya ni makuromba rais kumacoke mithito ni nyuma ya watho wa kumengereria aku maugite miti na nkirege merashinge ire mabandire ni nthukangitwe na kogu ni metikirwe macoke kuni kenda maimenyere taburia muthuri Muriuki hagutwira akari mama ni makuria rais ona nkirege we ekinye mithito ni kenda ona wira uria methagira makirutaku kwa kagita nandi ikundi bila birima mitu ne ibithe bina kiroge kinene ne nyuma minister mitu noise pantuya kutha baingirite mitu ontubura na muthira na arua bethe bagishumeria na kutha bakiroma seneta miro ko Murungi etha kujura wira ne bwawe mbura bekire ati mutongire mugongo akinyende ne kaunti Miru akethwa kibona bakienda kiroro kiao ke kuinguriro mitu kethwa kithikirika wetu na arua ikwira president wetu gukurukira seneta Kathuri Murungi ndukurikana seneta wetu itwakuretere kithakene giki twakwira ngugi iria president yaugire itwande 15 billion trees itumithithia itwari na ugwe urona mitira twandite no urona ura ina kithaka no urona irio biria twandite ibia urire na no twirire president yake jandiunga ya ntuko ithatu Miru atukurikania no ntuitwije bwena ngugi nyingi no tugweterete no kurikana turi a ruire kithoka mbiti rujo bukiriunga president ito njo turiungire nyanda ikemwe itukuromba iromba reto kire senator wetu Kathuri Murungi no ntona to akikishere atwira president ya Kenya na Kenya na ndiunga ya ntuko ithatu Miru itukuromba Kathuri Murungi are atothikire na ikieromba reto ge president atothikire ne kenda tugacoka kurita ngugira twekanire mikakati na thirikari tukarita ya kwanda mite na kumenyera mwito jwetu na no ntobweto migeke itoko request kinya tongeria beto bonde ba Miru bara bakwigwa kajogeto na kirero geto ne romba reto bonde ibaumire batwarerie ge president na wausika ba mwito batwe twetekerwe kaire toshoke mwitone to ande metera twetekanererie na tukionaga ntukanini ka tuonaga kuria kuringana bo bagutene athare ne bakurukirite muno kutha batikanya kurima mitu na nanduke ja kutha mitu yonde bandite iteto ekimenyerwa ikondekana ikinyanga na ndiro mbara tukuromba iraisi wetu no nturi naja Miru ukurukira naja uju wona mitira twandite ne mo wije no menye imoge akura ki mite 1.5 million yuririte nthi mariene imakosa ja manene no ntubatu itugwita ngugira ya gutetheria rais ajendewe na ndi tukuromba nya PS nu eto imutano chia ejira naja ategena metho jao wengwa ona ngugira twitete no ntune asara nene miteje uririta naja na imera bieto bira tuteta naja na twiteta ngugi na njara cietu na ingwitikia rais wetu bomureta naja ona na metho jawe tugatethwa kaire na tumbe gucoka nguginde cietu cia mwito na kenda kira imiti yetu yumba kubwa indi na ndi twarigara katikati ka thirikari na batwi itwandikite agreement na bo na twandikite twina management plan na management agreement twina cio itwandikite na twasainanira nabo indi twarigara batwi kwija kurungi kwa mara moja kwira tu mwitune uti mantu ya agreement nyaja utegerwa mitira bukeja kwirwa nyuma aja mitira yonde twandite ruwaimenti na payment twandite miti mingi muno ira bakuga thirikari kuga twitho twandite bilioni 50 ayo na batwi tutikwenda inya kuthugania miti twandite milioni 1.5 kuthugania ithukirite kithakene nontu batwi ngugi yetu ira nene ikwanda muti na kujumenyera kinya tukira president wetu kana ntubara bonde bende na environment kana technical people iba isio ntubo ukanda muti ukarea kumenyera muti jou yotomba okura no kethero kirita minus work na kinya yakura kimetegana yomba okura muti jo mete 99 yekaura nandi ne mugambo juju KPS gitonga urorungamite mantu ya mitu na kinya umete nteriche kithoka baketho bakimwira uyu ije we na PS wetu ki delegation yeku PS gitonga tuthikire tafadhali twekanya kidogo tuthikire kinya mwana eretiete na eja wakanya agachiari baotu no atukera no ntunwe baba wetu ria twije na nenkeri mantu ja njukumu ya mwitu PS wetu na mwana wetu wa Miru twiromba atiri itweze tukarende goro na tebu
atwire babwana tubunengera kithaka buthithitie bona bu tureke bice. Muthuri Muriuki, World TV, kuma Githoka.